banta kesini hadin ba niloi ba kawai press release ba ada Chief Minister badam bornyangi Musri Kondar Kisama halor ga jingtmu jang ka sarkar ban penpoi ya railway hapo Tanjongi ke East Jandil District marmar na liang sing ngiralet banyak kendu ya Deputy Commissioner banyak kren halor gane ka banta bat na liang sing kala airu da jingtho kane ga citi sa Deputy Commissioner kum gadak ban persya ya railway project hak ban liang sarkar katmu ban manra hapo East Jandil District Jongi na liang sing ila kren bab disi halor kene benta ban kene yo ban yatai ban liang sing ginom la ai ban pediang ya kene railway project hapo East Jandil District Jongi bangin kwa ba ke East Jandil District kan long gateway ya Kimendari kum balong git kum kai ke baje hapo Jala Asam ngitip ba lan ba Karimganj kibun ki Bangladeshi ki wan rung bat wan bai chno hapo Jala Asam ngin kwa bagi Jandil ru kan long tik kum ga Karimganj ke ba hapo katang stay lamingi tenang liang jong ingin persajur ya kene ke jing temu jong Chief Minister lan ke jing temu jong sarkar ban onra ya railway hapo ke briunya trip pat kam tam hapo East Jandil jongi pat ni liang jongi ngila krensa yo disi kampat biang meneki an ki kanun ki ban yada ya ki minari hapo kajela nang liang gaseng ngina mailat ba kanwan ngata project railway hapo Tanjongi dan hapo briunya trip bawa ni krensa ya kene namang setting yo ba gajak briunya kan jaklet nang nenas lapate kumbangiti ba gajak briunya gadon tang karsan langun ndai lada railway ka wan milati kenapa gajak briunya kan kan sesat let hagi gi briu ki bawan nagiwe itu nagiwe pat gisla pat kantan nagi ki menderi ki batmu wan rum tu hapo briunya trip dan hapo asla jongi ni na kasi ngin jeng bet kanorin kumba kasek barok away ka persya ya kajing temu jong ka sarkar India lan sarkar jela panwanra ya railway ngiru kat ba kian dan kat ba sarkar kam pat menteri kam ya ka ILP ya ka railway ngimpat la ban piang apa obrinyo te pada haju por ni kan tujur ya sarkar haga jaka bahkan nikran ya ka railway haga jaka bahkan agnut ban ra ka railway apa ka jela jongi Terus gade ban angnut chua tane ban kedai ban rak chua ya garoi gapar khamtam ya jingon kam khamtam ha ji ka liang ga development kum ki surok ki lenti ki singking omtang apa obrinyo trip ndre apa jela minang duna sibun ki roi gapar ndre habang ipet yang ni sarkar katemu ban yorot yang ni khamtam katemu ban ronda kata railway ha jaga bakan wanra ya kampen roi kajaga bagan mang ya kamperoi na po central mane naga sarkar kami re penpan ka kuwa ya ta railway kane golong thik kumba ka yorot mane thik ka thmu ban punjak let ya kasnak bakarpang jong bajet bre bujong ni yang skem halar nang rin bat ni genturu ya ki borchno ki raj mane ki elaka khamtam ya ki nomi mat nang elaka kum idoloi ni gentu iki ba ngini trelang halor gane bat ngi kwa ru ban kerpat ya kirang ba chnong gi doloi ba kinlong ki ba pet ngor bane kinlong ki ba perkat na benta kepating jong ajak beli jong ni bat aga cu upor suangan pukut ke kerwa sukwa ban ai we kerwa khamtam ya ke district council kabade gawe na ki state ban yada ya ajak beli jong ni ki pai diulum kanlong kum kaste haji dei bat kene railway kata gede bakan khanglat bane da ba kanam dei ban kam dei ban aya genosi cha kat sarkar bakan wanra ya railway hapo East Jandil jongi ni tujur kamtam ya ke konsil kabade kanong pat nang kanti ke jongi pat kabade ru kanong ida yang gi pat rilum kene gi pat pakam dei ban ai ya genosi ya sarkar ban wanra ya kene railway project hapo ka Tanjongi kade jinga tu na le ngoseng ya konsil bat lada ki nong ikman ki bor sarkar ki thom ya gajek bri jongi kum ki samla ade kum gajek mreu ni no mailat
bat cukwa ban gentu yang sorkar tanggawe what I think ya gikun samna ane what wanra ya kita anjak cekor dan ya kita kiroi ki parjak cekor hapo kajela kajongi ki bangut ya kajak beri ujongi sengek sendon yo ba kadingan kelam kene gede ke kerwa cak sorkar bat cak distrik konsil kajongi